niongee tu kitu mmoja ile mesi wa welfare. Hii chama ya Wetinya bodaboda, hakika tulianza, mimi kama msimamizi wa welfare, tulianza tukiwa na kati za NHIF, pati kwa sasa hii serikali kuja ikabadilisha mfumo wa nisha. Lakini sasa kila ambacho naomba serikali, kwa sababu naona nini atisi wenzangu juu hii chama ilikuwa by the way ikilipia NHIF wanachama, lakini kwa saa hii jinsi vile wanachama wanapoenda hospitali wanapopata na changamoto, nakuta kwamba isha kwa kweli wanataka tulipie mwaka mzima. Lakini tunaomba serikali hakika ingekuwa naelewa kila mtu ambaye anaenda kuhuduma pale adisi akuwe tu yani analipa kama kwa mwezi. Asante. Angalau roho yangu ipone nao mponyeshe, kwa sababu